district ya Bushenyi ikabutunga ebiro 30 byo ku 12 umwaka 2024 kandi ari izuba abantu babahayo mu butongore ahaba amagomborora na town councils kandi umukorogu gwakorwa office nkuru za multipurpose hall mu Bushenyi district. Kahandika through my office and cow bagereza MD kugira abantu bafunde bw'ibisi in selected sub-counties and town councils. Tartweba Didasi or principal assistant Kawa Bushenyi yatshoborera umuhendo go Eby'Okurya Eby'Okurya okubukwingana omunamba. We received consignment of relief from OPM 20,000 kilograms of posho and 10,000 kilograms of beans. Jafar Basajja Baraba or chairman w'entebe ya katano Bushenyi district yatshobora ko amagomborora na town councils ziratunze Eby'Okurya ebi okurugirira ku basisikarirwe. Twasanga cyabuzi town council nekufuna kilograms 2,200 ez'ebihimba 10. Wetu town council nekufuna kilograms 510 z'ebihimba obwisirwe maganade za Rwekuba primary school anigana ebihimba. William Kasigazi Donanto ori omuhezi wa RDC Bushenyi district yasima bebembezi ba Bushenyi local government hamwe na office ya Prime Minister Robin Anabanja abo kurgayo ekijwe abanyabushenyi abatirwe kugwereza kihunga bakabaha eco kuteka hamahega. Nyenda kutwarungisa guno cyo kubanza kusima office ya Prime Minister kano kila mwanya ya bebembezi baitu woman member of parliament and district persons na sub county leadership na technical team abokurangu bakarespondinga hanyuma ya magombora mu district ya Bushenyi na town councils zatirwe Mugumendi yaho zapita uyo mwezi wa chairman w'entebe ya katano mu Bushenyi yayihanangiriza abanyabushenyi okwejumbira mu kuhinga emiti wahabo kubanishonga habwenshi batwera ihunga abo kutema emiti kandi rikabasiga batine cyo kutaha amahega. Intera mwe n'abanyabushenyi mekigashonga twabyara emyanya yona etine emiti renkwatika mwe emiti yakwasa kurinda ibiteganisa icyanga citu cya aha magombora na town councils abatunga Eby'Okurya ebi basima government abo kubijuka ekabaha Eby'Okurya konka bagira ngo Eby'Okurya batunga biciri bice wagerageranisa n'enamba y'abantu abasisikarirwe aho twashanga ngo burka ne kuba netunga kilo 5.mushanju bobuhunga hamwe na kilo 2 no chweka ez'ebihimba. Nza kubanza kushima government jangu yitwirukanjirire kandi yamba abantu abase kugwerwaho ebebwerezi kibitakazi bara. Nyenda kusima government ukwijika kushaba kwitu umwishike nyumaho ameza gahwire tukaterwa Orubare ecika bingi yo mu Gatungire yaba affected ma government aho cyangwe turekihe obuhunga. Office ya Prime Minister Robin Anabanja egakire yijwe amashomera abiri agayikibwa murro agarumu Nyakabanga Secondary School hamwe na Rentu ha Muslim Primary School nabo batunga obuhunga na nebihimba. Makoraga gashakwa Olivia na Sasra wa Sky Television agenshonga mu Bushenyi.